Assalamu alaikum, efirde zaman dekabrinin 19'ı Kırım işgalinin 1391. günü studiyada Mevile Muhtarova çalışam. Jankoy'nun işgalci mahkemesi Ablemidzeedinovga 15 bin ruble para ceremesini berdi. O da bir kişilik narazılıklarda çıkanlardan biridir. Bugün işgalciler bunun gibi 7 davana bakacaktır. 5'i Jankoy'da da 2'si Akmejit'te bakılacak. 675 bin ruble tünevini işgal etilgen Kırımda olup geçken mahkemelerde berilgen para cezalarının miqdarıdır. Bir kişilik narazılıklarga çıkanlarının mahkemeleri gecege kadar devam etti. Kırım Birdemliğinin malumatına göre 75 davadan 65'i bakıldı. İşgal etilgen Kırımda 65 mahkeme oturuşu aynı schema boyunca ötkerildi. İmayecilerde iki deliller zayıf olğanı için davalarga ekspertizalar eleve etildi. Bütün yazılı şarlar bir kalemden yazılgan, bundan gayrı aman-aman aynı şarlar olğan eken. Экспертизы были о качестве материала, которым были изготовлены самодельные плакаты, то есть муссировалась, да, мысль, она повторялась несколько раз в заключении эксперта о том, что однородные были использованы там чернила, маркеры и все остальное, при том, что понятно, что люди сами дома изготавливали и использовали то, что продается. Лингвистическая экспертиза не терпит тоже никакой критики. Октябрьнің 14-інде Кырым татарлар Бахчысарайда кечірілген тынту ve қалавлардан соң наразылықларға шыққаныды. Кырымда yollar boyuğlar biz terörist değilmiz, Kırım tatarlarga karşı repressiyalar toxtatılsın yazılı şarlarının тура ediler. Rusiya kanunları bunun gibi aksiyalarını geçirmege ruhsat beri. Buna bakmadan bir kişilik narazılıklarının iştirakçileri mahkemege çağırılmağa başladı. Onlarını bir büyük aksiyada iştirak etkeninde kabatlaylar. Çünkü narazılıklar yarımadanın farklı kişilerinde aynı vakitte geçirilgenidir. İnsanlar kütlevi tedbirlerini geçirip kaydelerinin bozulmasında kabatlandı. Крым — это вообще территория репрессированная, да, в целом. И репрессии, в отличие от большой России, здесь уже носят функциональный характер. Именно по отношению к крымским татарам. Вот это очень важно подчеркнуть. Это не значит, что других не преследуют. Но крымских татар преследуют именно за то, что они крымские татары. И любой бы ставший с пикетом, так сказать, иное лицо, в Крыму даже, имел бы другие последствия для себя, несмотря на то, что тоже бы прекратили бы это мероприятие, но вряд ли бы довели до суда и административного наказания. То есть это показательная вещь. Bütün mahkemeler dekabrның 18'ine belgilendi. Himayecilerinin muracatları sebepsiz reddetildi. Bu ise kanununu boza деп ayta cemaat korçalayıcıları. По материалу дела имеются доказательства, которые мы считаем недопустимыми, и они неотносимы. Мы заявляем ходатайство о том, чтобы они были исключены, в силу того, что они не являются доказательствами. Суды отказывают в удовлетворении данных ходатайств. Kabatlanğanlardan hiç biri saqlanmadı. 60 insan 10 bin ruble para cezasını aldı. Da 5 kişiye 15 bin ruble para ceremesi berildi. Riyana Aliyeva, Zaman, ATR. Kırım'daki bir kişilik narazılıklarının iştirakçilerinin birdemlik aksiyaları Peterburg ve Moskvada geçirildi. İnsanlar Strategiya 18 aksiyası çerçevesinde çıktı. Bu haqda Rusiya faali Vera Lavresina bildirdi. İnsanların kollarında siyasi mabuslarını azat etmek talapları ve Ukrayna timsalleri barıdı. Strategiya 18 aksiyası ayının 18'inde Peterburg ve Moskvada geçirildi. Onu Rusiyalilerge Kırım'da insan haklarının bozulması hakkında tarif etmek için teşkil ettiler. Стремятся дискредитировать крымско-татарский народ как экстремистов и террористов. И мы выражаем свою солидарность крымским татарам, и мы уверены, что они победят в этой борьбе.
Қырым ве Украина үшін мұйым бір күн. Бүгін Бірлескен Миллетлерінің Баш Ассамблеясы Қырымдағы инсан ақлары резолюциясына рей бережектір. Визиқали хасы октябрінің 14-інде Нью-Йоркта Баш Ассамблеяның 3-ші комитетінің топлашуында таздықланғаныда. Визиқа Бірлескен Миллетлер Халқара Махкемесінің Русияге низбеттен межлис язағын лағу етмек ве işgal етілген Қырымда Қырым татарча ве украинче тәсіл алма имканларына темин етмек талапларына қайд етем. Бүйік Британия халқара топлылықны Қырым резолюциясына қол тұтмасына чағарды бұақта Бүйік Британияның Украина елшіханесінің Твиттер сайфасында айтыла. Генасамблея ООН проголосує за резолюцію, що закликає припинити порушення прав людини в Криму. Велика Британія заявляє, ми повинні тримати курс на підтримку України. Қырым татар жематшылығы ве межлис векиллері реберуге бармадылар. Резолюция Қырым татарларының талапларына көзігіне ала деп ишандыралар. Межлис темсілжілері Весеқали хаса асырланғанда пек фаал еділер. Емеллерке халқара топлылық ишгалде олған инсанларға қол тұтмақ керек. Ми приймали участь в підготовчій роботі. Безпосередньо на засіданні ми не будемо присутніми. Ми не взяли для себе таку позицію. Для нас головне є те, що ми провели десь двотижневу роботу з низкою країн, які, можливо, послухалися наших аргументів, але побачимо за результатами. Русияның басқысына бақмадан Украина Қырым резолюциясының қабыл етілмесіне еріше біле. Бойле фікірні Крым соғыс жематты шебесінің координаторы Тамила Ташева сеслендірді. Аққұрчалай жеймен кевезиқаның қабыл етілмесі Украина ве ярымаданын ишгалден құртарылмасы үшін вуюк емейет ташы жақтыр. Російська влада, вона дуже тисне і активно проводить, в тому числі лобійську роботу таку у стінках Організації Об'єднаних Націй. Але я думаю, що все ж таки резолюція буде прийнята. Якщо говорити про результати, які вона матиме загалом, то будь-яка резолюція, яка приймається або Організацією Об'єднаних Націй, або приймається на рівні Європейського парламенту, Ради Європи, вона є дуже важливою в подальшому для того, щоб доказувати на міжнародному рівні приналежність Криму до української держави. Донецк вилетіндегі Новолуганская көйне açılған атеш нәтижесінде яраланғанларының сайысы 8-ге артты. Душман град системасына қолланды. Алынған мәліметқа көре инсанлар арасында яраланғанлар бар. Ато штабы бұны таздықлай. Душман мескен ерлерге әселет атеш açты. 30-ға яқын ев виран етілді. Оларның арасында мектеп, балабақшасы ве тебе ярдым ноқтасы бар. Ади инсанлар атеш текрар ачылы жағындан қорқып, сығынаққа кіріп geçiledi. Amerika Birleşken Devletleri Rusya'nı milli hafsızlık için tehlike olarak görüyor. Bu haqda memleketinin milli tehlikesizlik stratejiyasında aytılan. Tünevin akşam vizikana Amerika Prezidenti Donald Trump taqdim etdi. Strategiya 68 sayfiden ibarettir. Rusya hakkında kısımda dünyadaki memleketlerinin iç siyasi işlerine karışa deb aytılan. Ми не дозволимо негнучким ідеологіям ставати на шляху миру. Ми будемо домагатися втілення того бачення, яке ми просуваємо останній рік. Це потужні сильні країни, які поважають своїх громадян, інші країни. Ми хочемо такого майбутнього для цього світу, і ми домагаємося цього і в Америці. Ахмеджетте бір заманда бар екен бала ярышының финалы олып keçti. Яш масалчылар ярышында 10 müellif iştirak etті. Олар өз әсерлеріні Қырым татар музыка драма театрының санасында көстерділер. Ярыш iştirakçilerine Қырым татар yazıcı, журналист ve oyuncularından ibaret jüri kıymet kesti. Finalға keçkenler бақшы шалды, bundan gayrı оларның масаллары bir жиынтық şeklinde dünya yüzünü kordu. Yarış maqsadı ve neticeleri hakkında teşkilatçılar ve musafirler tarif etti. Ең мерақлысы шунда ки, бұл айлеви, достары бармы, ана бабалары бармы, әркез іштирак етеді. Бұл біздің халқыны кенеде бір бірлештірген бір проект olacak. Мақсадымыз ise bizim Қырым татар milli terbiyesini
айлелерде жанландырмақ. Güzel әдетлерімізні, ахлякымызны көстермектір. Каждая сказка несет определенный смысл. И я рада, что мои дети приобщаются к этому хотя бы пока визуально. Но к смета олса они тоже будут в таком участвовать, и в них есть чему стремиться. В современном мире, к сожалению, дети зачастую остаются сами по себе. Мы захотели, чтобы семья воссоединилась через этот проект, и я думаю, нам это удалось. Шымдылык бұл соңғы хабарымыздар Невбеттегі заман яйнына саат 12-де украинче сейретмеңіз мүмкін. Атайрелі олыңыз.